U prošlom videu iz serijala o najljepšim selima Bosne i Hercegovine pričali smo o našim kraljevima i čuvenom Bobovcu, a u ovom videu vas vodim do Kraljeve Sutjeske. Još jednog veoma značajnog mjesta u kojem ćete pronaći nekoliko impresivnih lokacija koje možda ne biste očekivali za jedno ovako malo mjesto. Tu prije svega imate Franjevački samostan kojeg sada vidite iza mene, zatim samostanski arhiv koji sadrži mnoštvo pisanih dokumenata koji datiraju iz perioda od 15. do 19. vijeka, a među kojima su matične knjige iz 1641. godine, ujedno i najstarije u Bosni i Hercegovini, zatim Dusper kuće, najstarije kuće u središnjoj Bosni koja potiče iz ranog 18. vijeka, te ovog mjesta koje sada vidite. U pitanju je jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju izgradnju naredio sultan Mehmed II. Fatih, osoba koja je 1463. godine zauzela Bobovac. Prema jednom predanju, on je vidio mrava koji se penje uz jedan štab, što ga je asociralo na penjanje uz minare džamije i naredio da se ta džamija izgradi. Vjeruje se za svega 3 dana. Ono što je veoma zanimljivo je da ona do dan danas nikada nije oštećena, a ni srušena. Mada, ako se kojim slučajem umorite od hodanja i istraživanja, preporuka da svratite do predivne Malak farme koja se nalazi u blizini, a u kojoj ćete doživjeti baš onaj pravi duh sela. Evo, sad smo radili konkurs Moj doživljaj sela i farme, gdje mi na djecu djelujemo na taj način da oni nauče etičnost principa razmišljanja i čak i kroz proizvodnju hrane. I šta mi sad uradimo? Kažemo, ok, djeco, hajde lijepo da vam pokažemo kako je priroda lijepa. To nisu goleme promjene. To su male mikroskopske promjene koje će poslije nekad za 20, 50 ili 100 godina mijenjati svijet. Imamo 3 proizvodnje, uzgoj i prerada mesa, mlijeka i voća povrća, znači seljak, mljekar, mesar, a čitava priča, brand koncepcija nam se temelji na bili jednom seljak, mljekar i mesar. Živješ je na prirodi u skladu s prirodom koje su i sami dio.